Ni The Quick Times nanone aho Perezida Kagame yagaragaje ko nta gihugu gikwiye gutegeka ikindi uko kiyoborwa. Ni mu nama rero iri kubera mu Bushinwa aho Perezida Kagame yatangaje ko nta buryo bw'imiyoborere bushobora gukoreshwa ku bihugu byose bubaho, ndetse ko imiyoborere myiza atari iy'abantu bategetswe n'ibihugu by'amahanga, ahubwo ari iy'abenegihugu bishyiriraho bagamije kwikemurira ibibazo no kugana mu cyerekezo bifuza. Ni amakuru tubafitiye rero muri akanya, reka tubareke mukomeze muyakurikire. Ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba ahanditse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 muri aya makuru. Muri aya makuru reka duhere mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko ubwo ni ububanyi n'amahanga. Nibyo Gloria, aho kuri uyu mugoroba Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahuye na Perezida wa Repubulika ya Rubanda y'Abashinwa Xi Jinping. Inama y'aba bayobozi yanitabiriwe n'intumwa z'ibihugu byombi baganira ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga. Abakuru b'ibihugu kandi baganiriye ku bushake bw'impande zombi ku bijyanye n'imiyoborere ku rwego rw'isi ishingiye ku busugire, ubwitange n'indangagaciro. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umaze imyaka igera kuri 53, kuko mu mwaka wa 2021 aribwo u Rwanda n'Ubushinwa byizihije imyaka 50 ishize ibihugu byombi byinjiye mu mubano ushingiye ku bufatanye, ubwubahane no gushyigikirana washibutsemo iterambere ku batuye ibihugu byombi. Gloria, ntiturahindura ingingo. Nibyo Paul, ntabwo turahindura ingingo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame agaragaza ko nta buryo bumwe bw'imiyoborere bwaba uboneye ku bihugu byose, kuko buri gihugu kiba gifite umwihariko wacyo. Ibi rero umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yatanze ubwo yayoboraga inama yo ku rwego rwo hejuru yaganirwagamo ibijyanye n'imiyoborere y'ibihugu. Inama rero yabereye mu Bushinwa, aho muri iri huriro ry'iki gihugu n'umugabane wa Afurika. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko imiyoborere y'igihugu ikwiye kujyana n'indangagaciro ndetse n'ibyifuzo by'abagituye. Effective state governance is without doubt a central component. Nta gushidikanya imiyoborere y'igihugu ihamye ni kimwe mu by'ingenzi bigize ibyo kigeraho. Gusa ariko kugira ngo imiyoborere y'igihugu ibihamye koko, igomba gushingira ku ndangagaciro no ku byifuzo by'abaturage. Ntigomba kuzanwa n'abo hanze ngo bayiguhatire. Urugero rw'Ubushinwa mu kurwanya ubukene, mu iterambere no mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rutanga amasomo menshi mu kwihutisha iterambere. Our modernization efforts. Throughout, China has demonstrated. Ubushinwa bwakomeje kugaragaza ubushake buhamye bw'iterambere risangiwe n'ibindi bihugu, rishingiye ku bwubahane no ku nyungu zihuriweho. Ubu buryo bwo gufatanya bwatumye umubano hagati ya Afurika n'Ubushinwa urushaho gusagamba. Habaho iterambere ry'ibikorwa remezo, guhanga ibishya mu bumenyi, amahoro n'umutekano kuri uyu mugabane. Peace and security on the continent. Ahereye ku rugero rw'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagaragaje ko nta buryo bw'imiyoborere bwaba bumwe ku bihugu byose, kuko haba hari umwihariko wa buri gihugu. There is no one size fits all approach to governance. Ntihabaho uburyo bumwe bw'imiyoborere bwanogera ibihugu byose. Buri gihugu kigomba kureba inzira yacyo ijyanye n'umwihariko wacyo, amateka n'icyo cyifuza kugeraho. In the aftermath of the 1994 tragic history in our country, nyuma y'amateka ababaje yo mu 1994 mu gihugu cyacu, Abanyarwanda bagombaga kongera gutekereza no kongera kubaka imisingi y'ubukungu, imibanire y'abaturage na politiki, hisunzwe kwishakamo ibisubizo byakemura ibibazo byacu. Twashyize mu bikorwa politiki z'ubumwe bw'igihugu n'iterambere zashyigikiwe n'inzego zihamye ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bukora neza.
We have also focused twibanze kandi ku byazamura ubukungu binyuranye cyane cyane ku ikoranabuhanga, ubukerarugendo no guteza imbere inganda ndetse no korohereza abashoramari. Paul, turacyari kuri iyi ngingo kandi mugenzi wacu Silvanus Karemera ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Ari mu gihugu cy'Ubushinwa, akaba asanga guhura kw'impande zombi bizongera umusaruro w'umubano w'imikoranire ku mpande zombi bitandukanye nuko byari bisanzwe kuri Afurika ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Silvanus Karemera mu kanya twaganiriye ari Beijing mu Bushinwa ahakomeje kubera inama. Murakoze cyane. Iyi ni inama mu by'ukuri yitabiriwe n'abaperezida ba Afurika bagera kuri 51 harimo na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ikaba ari inama yiga ku bijyanye n'uburyo Afurika yafatanya n'Ubushinwa kureba muri rusange ubufatanye bwa busanzwe buriho burakomeza gute muri buri gihugu. Ariko urebye ibihugu bya Afurika n'Ubushinwa birasa naho birebera hamwe noneho guhanahana ubunararibonye. Tuvuge mu Bushinwa nk'ubu ngubu iyi nama ibaye habura icyumweru kimwe gusa Ubushinwa bwizihiza imyaka 75 kuva bubaye Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa. Hari umwaka w'1949 mu kwezi kwa 10 aribwo nyine iyo leta yatangazwaga, ariko mu by'ukuri itangazwa ari uko ifashe icyemezo cyo kuvuga ngo twe nk'Abashinwa niko tugiye kwigira, niko tugiye kwiha umurongo, niko tugiye kwiteza imbere muri rusange. Kuva rero icyo gihe kugeza uyu munsi aho Ubushinwa bugeze burabikesha icyerekezo bwihaye 1949. Muri rusange rero ibihugu bya Afurika nabyo birasa nkaho bimwe byigira ku Bushinwa, kandi mu by'ukuri tugiye kureba turabona ko Ubushinwa muri imyaka ya vuba burimo kuba umufatanyabikorwa mu by'ukuri wa hafi wa Afurika, kubera ko hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni uko inkunga z'Ubushinwa, ubufatanye bw'Ubushinwa, iterambere ry'Ubushinwa rizakuzana muri Afurika ntabwo ari ibintu bifite amategeko menshi cyane. Twamenyere ko mu mateka yuko ibihugu byo mu burengerazuba ari ibihugu biteza imbere ibihugu bya Afurika, ariko ugasanga mu by'ukuri birashyiraho amategeko akomeye cyane, biranivanga mu miyoborere ya Afurika, biranivanga no muri politiki ya Afurika. Ibyo ntabwo Ubushinwa bibareba. Abashinwa baravuga bati dukeneye gufatanya mu iterambere, mu bukungu, mu ishoramari, mu bikorwa remezo, ariko bidafite amategeko. Muri rusange ubona ko Ubushinwa burafata Afurika nk'umufatanyabikorwa, ariko bukanafata Afurika nk'umugabane nawe ugamije kugira icyo uvana ku Bushinwa, ndetse n'Abashinwa bagamije kugira icyo bavana kuri Afurika. Ibyo ni ibintu by'ukuri abantu benshi bishimira, ndetse nk'Abanyafurika, ndetse no mu ijambo mukuru w'igihugu cyacu yasaga nk'ugaragaza mu by'ukuri uburyo n'u Rwanda rwahisemo inzira yo kwiteza imbere ubwarwo rudashingiye ku kwigira ku bindi bihugu, cyangwa se yego rwakwigira ku bindi bihugu, ariko mu by'ukuri rukagira none ibyo bita home grown solutions, cyangwa se inzira z'u Rwanda kugira ngo rwiteze imbere muri rusange. Ugasanga rero mu by'ukuri nubwo Ubushinwa bufatwa nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ariko mu by'ukuri bwateye imbere. Ikindi kandi dusubiye ku byatangajwe muri iyi nama, nuko Ubushinwa bwabo bumaze gutangaza yuko perezida w'Ubushinwa amaze gutangaza yuko azatera inkunga Afurika mu gihe cy'imyaka 3 y'amadolari arenga cyangwa se asaga miliyari 50 z'amadolari y'Amerika. Ariko munibuke yuko iyi nkunga itangazwa n'Ubushinwa nyuma y'iminsi 3 gusa nangwa 4 niba ntibeshye. Indonesia niyo imaze kugenda isoje inama nk'ingi y'abakuru b'ibihugu bya Afurika na Indonesia, aho niyo yatanzemo miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ufashe Afurika. Muri rusange rero ubona yuko ibihugu biteye imbere, ibihugu navuga bikomeye, urabona ko muri iyi myaka igenda ihinduka aho isi irimo kugana Afurika, noneho umugabane ibihugu bikomeye birasa nkaho bigana muri Afurika. Ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo Afurika yiraza kubyitwaramo ite, kubera ko niba Ubushinwa bushora miliyari 50, Indonesia igashora miliyari zingahe, Amerika nayo iherutse gushora miliyari zingahe, Uburusiya mwarabonye kugabana Afurika nayo, Ubufaransa bugiye bibikora. Muri rusange ibi bihugu nabyo birimo kuza muri Afurika, Afurika yaza kubyitwaramo gute? Afurika se igiye kuba isibano nk'uko mu gihe cy'ubukoroni byari bimeze? Oya, ikigaragara ni uko bizaterwa n'abantu baterankunga cyangwa se abantu bafatanyabikorwa bashyashya mu buryo bazitwara. Uzaza yitwaye nk'umufatanyabikorwa, Afurika izamwumva. Uzaza yitwaye nk'umuje gutanga amategeko, sinibwira ko mu by'ukuri abayobozi ba Afurika cyangwa se abaturage ba Afurika uyu munsi bagihumirije ku buryo bakwemera ko bayoborwa buhumyi. Nibwira ko mu by'ukuri aho isi irimo kugana mu nyungu muri rusange, aho buri muntu wese yego bafatanya ko buri muntu akagira ikintu akora muri rusange. Of the founding of the People's Republic of China. For over 7 decades, the Chinese people have worked together to transform their nation, bringing it to the helm of the global economy. Effective state governance is without doubt a central component of this achievement. However, to be effective state governance,
must be based on the values and expectations of citizens. It cannot be imposed from outside. The Chinese experience in the poverty alleviation, development, and technology adoption offers many lessons for accelerating our modernization efforts. Throughout, China has demonstrated a strong desire for shared development with other nations based on mutual respect and common interests. This cooperative approach has allowed the relationship between Africa and China to flourish, including infrastructure development, scientific innovation, and peace and security on the continent. The Belt and Road Initiative, launched in 2013, has been a transformative force on a global scale, impacting not only China, but the entire world, including Rwanda. As we delve into the substance of today's theme, allow me to share two lessons Rwanda has learned in its post-genocide reconstruction. First, there is no one-size-fits-all approach to governance. Each country must chart its own path that aligns with its unique context, history, and aspirations. In the aftermath of the 1994 tragic history in our country, Rwandans had to rethink and reconstruct our country's economic, social, and political foundations, relying on homegrown solutions to address our challenges. We have implemented policies for national unity and development, supported by robust institutions and efficient public administration. We have also focused on economic diversification, particularly on technology, tourism, and manufacturing, alongside favorable investment conditions. Decentralizing power has empowered our local government, enhanced service delivery, and increased citizen participation. Second, this journey of self-reliance has in fact allowed many productive partnerships to flourish between Rwanda and friendly nations, notably China, as well as many African countries. We are grateful for this steadfast support and collaboration, which manifests in many forms, including resource sharing, market access, and knowledge transfer. As new challenges and opportunities emerge on the global front, we are confident that the partnership between Africa and China will only continue to grow stronger. Since the establishment of the Forum on China-Africa Cooperation, we have made significant gains in trade, industrial cooperation, and people-to-people exchanges, demonstrating the vitality of South-South cooperation. Africa stands ready to build on this prevailing momentum, in particular through participation in the 3 global initiatives on development, security, and civilization proposed by President Xi Jinping. However, to do so, we must remain mindful of the very
importance of effective state governance and support each other to do the right things for our people. I thank you for your kind attention. Thank you.